Wengane kwethu indaba-ke ezibuhlungu evelayo kusola ukuthi ibulawe yisoka layo intombazane eminyaka ngo-21 ubudala ebiyenza umatikuletsheni esikoleni samabanga aphezulu esinokubonga secondary. Ngokusho komndeni bathi uMandisa Cele wasesiqungeni eMthwalume ubulawe ubaba womntwana wakhe. Kanti ubulawe endlini abehlala kuyo yedwa njengoba-ke kuthiwa ubenamanxeba okulimala abegcwele umzimba wonke, kangangokuba-ke ikhanda belibokozela ngenxa yokulimala. Nabasola ukuthi ngathi-ke ombulele ubemshaya-ke odongeni. Kanti-ke abantu bapholeka nje ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangumithi noma ngabe-ke ubudlelwano bakho bumuncu kodwa-ke akukaze kulungiswe inkinga-ke ngenye inkinga. Sengathi umthetho ungadlala indima yawo, aboshwe-ke umenzi bese inkantolo yenze-ke isiqiniseko sokuthi uyagwetshwa kanzima. Umndeni, uzalo, ihlobo, abangani baduduzeke. Nangomithi-ke Jehova kathi kwakhala nyonini eMthwalume week after week isigameko esishaqisayo. Nangomunye veza ukuthi awuke ngey'ngane zethu ngalabo kosikhotheni nale mqasho nxa akabanjwe-ke umphakathi udlale-ke indima yawo. Mina ngifisa ukuthi nje uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalolu daba. Hlala lapha e-comment section.